Revive session. Guys, bisa mana ba? Kita dulu guys. Kita tuh iwa sa manok guys. Kita Kaya ko yung guys. ito na yung bigay. Di Surya lah. Ito na yung Korean niya. Guys, gusto mo guys. Tapos mo guys. Pisa-pisa pa din mo na naata kita duway niya. Pero, Ayan guys ha. inig-inig. Agad man. Ini apa sih, Re? Asa pagpawid Bago mag-upit. darating Ha? na araw.